third party as long as they host Hamas leadership and Hamas operation in Qatar. Up to this point, Mossab Hassan Yosef, putra salah seorang pendiri Hamas, meminta Israel terapkan batas waktu bagi Hamas untuk membebaskan sisa sandera yang ditahan. Yosef bersikukuh jika Hamas enggan melakukannya, mempersilahkan Israel untuk membunuh sang ayah. Hal itu disampaikan Yosef dalam video yang diunggah di Twitternya pada Selasa 28 November. Menurutnya Israel tidak boleh berkompromi dengan Hamas dalam pembebasan sandera. Yosef mengusulkan agar Israel menetapkan jangka waktu maksimal 6 bulan lagi untuk Hamas membebaskan sisa tahanan. Jika melebihi waktu tersebut, maka Israel akan menghukum mati para pemimpin Hamas yang ditahan. Menurut Yosef, tidak ada pengecualian dalam hukuman tersebut termasuk ayahnya sendiri, Sheikh Hassan Yosef. Sebagai informasi, Mossab Hassan Yosef telah membelot ke Israel dan mengecam Hamas, organisasi yang didirikan oleh ayahnya. Ia bahkan pernah bekerja menjadi informan Shin Bet, Badan Keamanan Dalam Negeri Israel. Pada tahun 2017, pidato Yosef di PBB sempat viral karena menuduh delegasi Palestina sebagai musuh terbesar rakyat Palestina. בנקודה למעלה, אז זהו, אנחנו יודעים להגיד בוודאות שראינו כמות דם גדולה, סימני גרירה וכל האמל"ח נשאר שם. מישהו גר כנראה את החדר הפציעה. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.